Oui, bonjour Jean-Marc et vous, auditeurs fidèles de la langue d'aqui. Per enquei, ciao dissero le mot deichai. Lo deichai corresponde au francès déchet. Despiei d'anas se parla du reciclatge o du retracciament des deichais. És important per la planeta nostra de respectar lo destriatge selectiu. Dima maison faguero place per accueillir 9 bordies diferentes per adure cure sun plenes a la rebutaria. Tu venent, emballatge menagier, papier, veire, cartun, legna, metal, plastic e deichas verdes que betu au compost. Ordinàriament, la bordia reservada au tu venent és quasi toujours vueja. Me'n vau a la rebutaria quasiment totes los 15 jours. És mon petjont escotisson personau a l'apparament de la natura e de l'environnement. A la revista,